Ilitum kecing pen kijut nang letum Ratchari asongalong Erebi atum arpu kopima Lapen Dat non karbiang long adjustment in tankring Ratchari asong atum apansi dat kecup hapon tolo Lapen yut atum hansi kehan pono kopia pot ma pelotang te non awe atum karbiang long autonomous council cari lalang atum kikri ke saat tapi pelotang te non awe kimi atum si morni si karbiang long autonomous council alang atum nang cari po Kasi alang nito amning ke matha kupima ke klaim ke dama kemang kupima laso alam thika chini pa takalam the adopsi ni nito kini labangso Karbiang Conclave 2022 that youth in politics for KP and pensi kecup hal pada pono kasi kecing si nang nito mapan bisunat ka bilai bahin pen akiru kipatik lo nang nito saito sudian bong pensi tabi apo nang sudia jo kasi kecing si neli BJYM East Karbiang Long amepu JTMB alami pansi juponing tu owe ni atum Ratchari asangalong arpu kopilo tihik pen thanta apang si bisnat Karbi Life pen kapatiru pipon ini Karbiang Long Conclave ini tum hanang cup hapon pot alang itum mata alang li abitung kadoi panstame kacuro tipe jiropang lo lapen labang suah cinya along kelangun kadoi panstame ini tum hinpen sungai ningapuang pen curo lo lapen ini hadak labang su Karbiang Long Conclave along nang sitong dun yudin politics buat happy long ambil kape non mang yudin politics long na dun kadoi panstame curo pa lo lasilalo Bharatiya Janata Yuva Morcha made thihek pen BJY में pen युद्ध तुम पिपोसी politics long kenang sot ma la so puthak bangla pulo युद्ध तुम kenang sot bangge topik athaman nangli istame non hajong pulo kewang jilang awe made non council long le punon ba dak assembly along le punon ba MP asik along le punon mo kewang jilang ali bangke future alidar beton tegon owe kimi to meno lasi owe kimi tum ta politics ahin anat asap so kachini tun bang agenang so politics ahin jong si chini tun pame me protang te kewang jilang ali bangke papi hoti mate kwanma kaching tur nangji la an bangke hoitu avida thai lasi yuratum politics along ben kaching rai nangji kali yuratum politics along ke participate labang senang si pusinilin bangke Mataram. Chalo no, non putat nili all party Hills Leaders Conference no law secretary along Samson teron nang lihim tan owe ni atum Ratchari asangalong arpu kopilo asa putat thanita apong si Biswanath Karbi Life labangso Conclave 2022 nalito labangso mai kidipon podakero paper pilo lapena donzu nili Indian Constitution Article 19(1)(a) freedom of speech and expression natum inin ki hangalam lapen kamathalam itum pan barsai nang ipipot pot nili Indian Constitution pan chorolo lasi itum owe kimi jasmet politics mo akilang sot e lahen lo athe munetum inangan akisar tum kidamtang lapuson si claim lo alang tum kiunias on adu pigur lapen non owe chilar bom lo non modern era non labang so awe along bangke iltum jasimet aron bensi tiat ke cari iltum laso posi ahok alam itum chini me polotang te iltum government pan kosong iltum machisong ko de Assam government pan lo itum hemke chang mo iltum no constitution jong si chini me polotang te itum kosong la government pan kachdan ko so 62 ka pantak po lasi 163 to ko pulote nahi lakan ko lasi itum thekhe polotang te ko pulote de good vision thekhe polotang te ko pulo lasi itum aron pensi itum chedana ko lasi owe kimi tum non ye chali do pikpak sai selo la pensi itum chesongon po mane paprang un theko tali program te aprang ori situm tamatha la pen kengkam dam che jor bom na pati tum un ede che tase owe kimi tum mangke politics long mangke kilu ta kenang so lo sitame politics lo mai tum ka chopai ka chokai pen thamak be alam pen si pula chutan bolotang te tum with evidence kali bolotang te tum nauta lele te che tase evidence constitution te
cái này tung cho xong vào là definitely tung chuẩn record tao choro lo puthop SDC youth prona long mấy phú pension pay nang li him pen ove ni atom rapchari asong along ar pu copy lo laso akar chu nang li copy si pupo Francis choro lo kia live atum pen the host yung isang kumanta phone SDC members kan check lo teacher C14 tu kumanta ke rukli KSA kumanta apel ke tong sir ke tak lo ni alam kan cholo lapan ke si ke chen si ji lo ko kap no ada bang ke lady tu to action ni atau tinta asking song na Morane ko natin i-chok siya sa konting ko lang ito. We are here only for to stand together and talk about something. Halos ko yun si punta kitang cholokot, punta ting kitang ta so kani citanan ba ko ako yung something mo citanan ko dapat. Sabi something mo citanan. Kasi you the responsibility to belong. What is that? What is the responsibility of youth in politics? Dono lage tunge youth tum pote England so so ta 20-year-old parliamentary kiman pole tege no ke 60-70-year-old mas election pahay ba itu la khiti ke no leader khiti ko dake tena big nang pera big sike ko mano ro pisa ho mane tero sang ho yo sini ini sidang bande ba puta itu kuso mo ane lo lege thik ete hiu kali tu sa tikina poda thane sa potum itu la asu bhalo ma ki youth sukke itu medical orang benar medical ke dakan nabi tiga lo college ke atau itu iya yang benar dekhe ini kan cities ke nama be kali lah cini nih kola dah masuk ke cini nih jok si lah si politik sebangke anu tu nak cini nih mana solam masuk tu kali nanti cuma pantau pipon kalau jadi pan kali lah so fancy youth politik sebangke itu kan anu tu nak cini sobat sportsman pun cini pun itu ke one more than 70 years itu bukan lo itu lo tanda kali boleh kesana kita yang break pan break pun sih ya DC pro teman kita cuma komiti bro oh nanti tu ada sesi oh party hearing conference yang emsang sih yang stop oke ciki pamenang langsung apa kita ni dalam break pun lagi kau ke kalau ni dah ninjilan Alah demokrasi tu mati. Itu tuan pemikiran sepele langsung tu kupo. Ledak lam cita nang panglang lumpung nang ham coba ba. Invite peminang, klaim peminang. Di sana nang bukan nama desi yang ni nang pan request tu. Ledak ke fan joli. Jesus tu carnival. Asal bukan apa yang kita lo. Itu pasti demand komiti. Langsung posi itu mana you kalau politik bukan. Asal lo awareness tu naik bola masih dulu. Aku memang macam ni aku fan joli. Election hari ni fan joli. Election hari tak kena tipe job pun. What is the youth? Kini betul. Bagaimana 50 years kita kan? We is here for 50 years. Jadi SDC was here for 50 years. That's fine. But FPSC is not even a single MSC has gone. What is that? How you sure that you can get? Politics boleh, youth politics boleh, youth tu boleh, kimia tu boleh. Acini lah dia pangkot. Ina, asyik nak film tak? Lapale tumbok ina matha rapet dan SDC you show to matha kala education mana important pina sports mana pina farming mana pina cultural mana pina itu tidu nai itu matha nai itu na yosi MSC mandelo MLA mandelo MP mandelo putar tatu beta lahai chini nai SDC you show ta preparation ka hala Jadi tu tim tunggu. Pasal ini tu mapan pakla. Long coro long. Lapan cingki tu na. Tau kecing siapa ke? Neli arjuponing tung. Nonil tung. Alang ni penatang singnan. Ruling government Bharatiya Janata Party lo. Nasi alang ni pensi neli arjuponing tung. Kopia padma pelotang te. Bharatiya Janata Party atau slogan pelotang te. Porivorton lapian unnoyon. Kacelar lapian kacing tur pusipu. Nasi nonil tung langdam dan tak nalipan karjukan tung keceng siapa ke ili tung ahok long di forong sopi langni pik lo langni sen pot ke langni sen punang je sita me ahok bet cingtu no ma ili tung langdam lo tang ter pimpur pan me borpung tarapung ason son jong si ili tung langdam lo tang ter alabat doa ibu akuang pong jasa hut seriton adoa ibu nang cholamji pan kilometer ingkoi rapo aking pen wang nangji lapen
kedam tara por hut dak Aadhaar card ka selama phan oso nang char bak lenglong nang cibu lenglong pen hala dak pen alang itu Aadhaar card nang selam ci non digital akai hudam ta kilometer ingkoi dak nang ko lason topik ka biang lo lahan chota kali non eson dokulan ilitum asama long le langdam nang India ke kape kelam lo asama kang long langdam dang ilitum komande keso jaseme soarlo keso punon kopine keso pulotang te ilitum peja epe nang char chong si van nang set puke ka biang long pan ang tana district long ke ne thek long delang ka biang long ko asi lahino ma puriboton lahino ma kaching tur nang li kopi si pupo. First of all, I would like to clarify that I don't want to go against question. I don't want to go against question. Atema ladak out of topics blote da kape kalam lepo. Lasi nili bori po nali kopi manili pan nangkar jula so answer nili unan ma nangi pi pan bori po Choro lo lasi lalo ketantang ko ane India independence long date penapi non we are celebrating now 75 years of independence. Azadi ka Amrit Mahotsav se government terus nama celebrate lo. Kasi ahok lo India independence kelong mga ajak ding pig lo. Ajak ding pig ang pong litung thailong lo lake kapre political party atum se India lo nang cari lo. Nili political party amene pupide ta cholo kadu da chiri lo. Kapre ka political party tum se India lo nang cari lo. Lason da council alo sedame. Kapre ka political party tum se nang cari lo. भारतीय जनता पार्टी के है दा नंग के चारी के ajak diwelang dake sidam ne ili tum thaigon la ana ja kidiya por hujong si la anda pating thode ke bratang de BJP ma lone na ke chari ke kosan si men le ke tum thai por la tai jelan na tum you cannot deny that Bharatiya Janata Party asok kar development aage bolan tum you cannot deny nang li tuma phak ka pija pana por pi tahun lalu saya minum thegong lagi make ringo tu thegong muthe na itum ke support bang party ke kapek pinat hai sida me development is bila na itum thegong bang lo under the leadership of Dr. Tulia Mahasar CM National Autonomous Council alahi leadership panel itum within 1 year se malum su ya nikal ben sampai itum development thegong la pram ben jo se ala kapek ka political party tum ke chari ho jong se kemu ne pulang de ni tunga nikan ke vedang boy koso simpo sida me nikan ke vedang boy so tum kachela het thegong le kharja lagna ni tunga dinal ni lagon ke lasi ni tum ni ke Bharatiya Janata Party sarkar bensi karbe hulta chillaru ji buni tum ni ke thede lahlo choro ma piasan ho nang li pone view enang ko ka ke pamukan la pudo kedang jilang apa hut kelong dia pan council long ka jia bang khwa tumlo pesi ni leke amat thadam do basi non labangso development apa tha nang li tihek pen patihek nang tihek pen kopi si pupo teran sa ho lo te tum legal te malang dam pulokang te jong si council lo sik sidolo teng pen power amokha implement pamel te ikuni non do bomke setelah tumke ke dokter aja pahuncha BJP ke Karbi Anglong jot kali itum Delhi thegong lo gadi ke jolok ke alima kali de development ko hormu ke nani letre he morai lam lo lalu development kali onane hemse ke nam lo lalu development kali you cannot say that there is a kind of development if you really want to develop then implement paragraph 2 subparagraph 7 which we have got wording from the Honorable Guwahati High Court what is the khane chapa lahal bote council lo jore sector point ma gedo ili tum mage lage non ka lage non ke jong he la council lo advertisement piece da 30 department piece da lage da association bila development ke lo ne lo asoten bote kasi development lo unji unless tu lo implement jagni lo pachun jagni na asoten development lo choro na la development apa tak tension dia ke hawa sisi youth front hame tu kopi si pupo la BJP tu non development ke claim apa tak
nali ko pisi bupo Lagi, lami ke sudah sakit ke. itu ke 14 lakhs population do Sikkim ke only 8 lakhs 9 lakhs population lakto ke Sikkim state pura there getting 10,000 crores rupees per year itu kita ke 11 crore plan development udah Obvious develop ke itu betul lo state lo na po state mana po tapi ke Japan do Nang पैसा रिश्यू लंगा है YouTube के लगा के 12 lakhs आज कैंसर सब कुछ है ना रे अपने 12 लाख पॉपुलेशन में से इतने तक 1100 crore है सिक्किम का लगा 8 to 9 lakhs पॉपुलेशन लाइन में से 10,000 crore की बात बोले स्टेट पूरा तो है itu kan स्टेट तो पूरा दिन में लाइन से कर 1100 crore में पेड़ पे पोषक करते हैं ऊपर के nothing you can do 62 के फाइनेंशियल पैकेज चले लगा के unless there be we have a governor it's a governor लोग से दोनों में chief minister लोग से दोनों में itu kan ada state di kemana only two states Tanda belum? Coba lo, halo. Nanti para poti cuci kita meneli. La alam itu bang ini. Kipu alam tekan nanti. Kopi pun tunjuk. Alam ke Oke hai as a your former president pension base kami pulau nana jom so state long letike aholan nota nili chedron do labang ke state long letike bubang ke ni chedron do sidame nili tom BJP सरकार sidame mate BJP party sidame hampe ke nangni buke buke ke hampe ke nangji ko jone se tom da BJP pen ke pato po namal to mai resolution da adopted ho lata nitum same hampe ma hangobo alang itum ke hang soda thali ke hang hangobo lase chimi lo dele tum da hampe ko anna hampe ke lo bole ke development fast check ko ni lo chimi lo ta hampe ko anko da itum da development asai se claim na ko kata Islam lase ni tum hampe nangne buke itum party pe se resolution ke anta lage Coba lo. Hampe ka putar dulu tum kape andeng betul an sikame itu tum cingwa na hampe kalam tak topik tum ada sikame non hampe kalam cingwa nang dak dulu kasi non ni kajukan tung abang ke PSLC law secretary Samsung ter nang li pan kajukan tung kape kembo nang itu ame tina long na ben kapa je thang nang itu makke mang abang ke kici asopan voter list long pen ben eng thananji kasi ni kitu kan tung abang ke nang itu labang so akimang pen keke majok kici asopan put eng tham nangji pojok karbiang long long ke do kici aso atom ke mentun neta APSLC apan put jok jelo la so teng lang dam polotan te nang jok je ta tribal put jelo tribal put positame nang ni kube APSLC si long FG pu kudamune kopia pot polotan te BJP ruling government ta pothak po STC ta long po Congress up nang ni tume APSLC si ta me long po aso teng polotan te nang ni tum bhutar long la aphai la mentuni ta tihai unji pula bangso lingka che ke bang chong kreng tik po segara tum jipu nang ko pisi pola sebutha demokrasi ateng si puro Congress opposition bola ko honor mate kita election hut last council election hut ke ni to 98,000 plus vote long 98,000 plus almost 1 lakh next to BJP urutan te ni to kita MP election hote to 39,000 plus long MLA election hote 58,000 plus long apen non mate 98,000 plus long tat nilitum ladak nilitum la pesona saya kedeng pelakang ke nilitum dan mencetong bundadat nanji dan nilitum la pesona saya kedeng bangga cokce la senang itu paning samjing pan ladak nilitum saya mendenglong menjadi jom sirang nilitum lo pan manting kipia tum pelakang te nilitum songa pan manting kipia pan patung pelakang te thana bok samjing pan si cingwai nanji nang tum ka jukan tum do pusaka pelakang te nang tum phanta pol na pipon ji puloke jom silanan tanang tum joy ul i pelakang te mentuni tanang tum ka be khip han pa pathang le lana ke ho jong sinang tum joy ul i jingtang ul i pelakang te nang tum mentuni ta khip han pathang le gasi nang tum main topic long na bang ikna nang ko pisi pupo
Pasal betul. Alasi mungkin milih nak bulog kecing kesen ceng. Itu tuh MP election contest dulu 2000 MP election होते. MP election itu tuh first contest dulu 39,000 long loh. Tapi nasib MLA election nangkulo 58,000 plus support long loh. Kita tentang council election hoto bangke 98,000 plus. Nilai tuh hal-hal masih 98 non kita tentang election maka itu 98 lo result lo. Langsung yang bulan be itu increase bom lang, 4 bom lang. Tang be BJP apa itu people lo ini sih. Definitely unji. Apa itu? Lasa betul nang likupisi puito. Jadi juni rilo, ya curu lo, belum progresi tu man. Last people SDC tu pusame picture si tu le, sabu tu awak lam lo. Itu kita ini yang gini ni mama tu cetak tek ni. Setame langsung dari kat aku itu maka panding yang cetak. Kali alam kali lo, itu arjunang pupu dah tu cari lah itu tak. Metang pulau gilong tak kasih tak ada mati. Dia pansu mana ni nije tu oi, pulau ni nije tangke aku pulau pedak. Oh mana pansu pun pedak. Si tu cari lapet nang bola masih ni request. Lalu kasih bukan kali nak cuba ke son pahat. La APSLC tu malam sih nili karju APSLC tu puno kece sopan bulan list ambil ning tham yak nanti pusi puno. Jong si ke la pualang itu la bangso kemana jok kece sotunya APSLC pan mentu ni ta but jok jelu. Kopi apa puno tanggalan tu mansi dapen kang tham pokai ko pusi ke jok helan. Dapen isi bangke tribal tum chalo but jok jok jeta. Tribal pusi tambe dak kace thak do thukok dak SDC tum ta but longpo APSLC ta longpo ruling government BJP tum ta long joini sike hailo apa tum ta longpo kapre tum ta longpo laso putar la APSLC tum apan laso topik putar nang likupisi pupo Agensi ke inglong asu SPH tuman si council election long jok long chok nai pul ke welcome SDC Sitame ini tu politik siklam sana deh ini tu politik siklam football le patroli first half ke tang tu school orang pinang second half ke tu school pinang hari dah ke cok cilu football orang first half is goal cok ya nak ada politik semua orang ke itu tak tactical siklam nak langsung posi baru kau ke kau menteri nak pipilu ini tu tumula nang lo politik muda di thano long focus Thomson atau pen kedua itu ninjil itu asal pun minimum kita tangkap por alam ke 1959 kese yang berpendal seorang si ninjil lo SDC abdum 1989 election ke hari policies constituencies pen punitus ke hari nali tum kesu ke PSLC ke lo nali hem kesal kedua itu ta SDC sosi dua tum kedua sitame lasuhun SDC punitu constituencies ke hari ta 90% 95% के हाई constituency के थोड़े और सियों भर के तो कितना बोला हो जो सोन के हाई लो सोचें पे 96% भरपुर तुम हाई लो सोचें जनता पे 95% डॉक्टर जंत्रों पे हाई लो पुरुनी पे 88% लांग पेन के something 60-40 percentage का है सोता ऐसे नॉन तंके बैंका नंग पात्रों तंग कलां से सिचनी उरो पोसी ये तुमके हाई देती पुबंके उन्हीं पुनु है Setame undeci bukan itu nono mate men lagi itu rock. Another 100 years and that point. How so that people population no itu kalau tribal population masih kalau masih 42% something lada dulu. Lasi ini tuh ke nono por ke atau kita pilih Facebook untuk pilih ninja lo ke it's time to wake up guys come on. How so ninja. Here been having our time since the past many years, but we have not been able to retain our own identity and political integrity. So what shall we do now? Lasi itu mungkin politically saya nak apa? Icok sih kili kita nampun buat ulu, kita nak apa dulu? Sebab nol bangke ahong lo tang apa? Amen tang apa? Council election ke? Politik itu tak technically kena. Mulakan itu hide na people itu. Ada ke itu ni isi pas amen mentang pun dah. Lah ni orang itu mentang tiap pun ni ninjil aku. SDC padan ujung. Frankly speaking, honestly ni ninjil lah. SDC udah keklaim naik akam lo tak? Atak game udah kalau harus aku pukul si tinggal tu pukul. Kali yang itu yang pusing siapa sih yang tak kalau lynch confess mana? Deh arom ke dulu kali perang. Deh nasi ada sumber dak itu ni isi pas ni udah. Ledak masih dua pulang mana ini? Dua pulang masih bandir berapa ni? Ini tu high court case piro. High court depan ke assembly sikit. Pura
dah lagi Jepang pilo lagi. Last apa sih? Ini tu pakai not langam ba. SDC di dalam mau orang tu mereka angkat bola ni cilo. Mau alam kecil tu 30 department so. Itu kayak kado ya. Nanti tu lulus ke terima si dok perlu. Itu ki union list tu mereka lo 98 items so. Last apa pen itu transportation. GST apa excise mesti tu ya. Sales tax mesti tu GST sesuatu. Yang industri sesuatu. Subject to increase number 7 of the union list. Union list norms itu case list 7 बोलते लाभांश के that list 7 will be made in the parliament. हालांकि defense मान for the purpose of defense. इले तुम्हें tank बनाए नहीं, इले तुम्हें hooving jar बनाए लो, इले तुमके jet fighter बनाए नहीं, लापे ना का break बताएं के itu के माँ कुछ तो खुद बांध लो. Industri sama apa? Even polis patang ke tiap persen ke Tuhan kalau mereka kontak orang yang council ke pun, antara ke up to the level of higher secondary, dalam pakai mereka sih orang cuma orang pun tu. Dia dah sakuri picu kali higher secondary teachers pasal pun ni sih dah kita pun tu. Mereka orang sih cuma mereka lose lupu. Itulah higher kota kadang orang nak bilang mereka. Even itu kalau kan BDO officer itu dah pun license mana dari yakin ni cina mau langsung censor pun tu license ke enak pun tu poster dah mudah 3,000 bahkan juta. Last one tax yang ada report ke itu dah cewek ni. Tapi artinya informasi orang tu cuma kan 475 crore dah collection. Last one dah baik tu cuma nak ko. Tapi last one dah approval ke mana di bangke mau ke political document ke mana go. Tapi setelah ni faham. Execution. Tapi last one pada bangke governor approval lah mereka tu. Governor na approve mereka tu. Governor approve apa yang itu mau ke April 1 ke cita ko. Tu ni ke assembly session langsung cepat saja. Tu ni 9 June bangke inge governor si approve lo. In spite of that itu ham approve dah pikiran. Asyik governor lagak donai kerana. Governor tu si kau ke lah bangke itu kita tahu autonomous state si kilo si mathaning. Lasin orang bangke atas ke claim tu mereka ke governor approve nak. Six tu ke income Sebab every little thing salam jong si itu ke governor is a protector of six itu. Laki appreciate, laki accept. Situ me nang dia agak asal lagi ni pun governor approval yang dekni. Governor approval is article 163. That has to be considered that in the council of ministers. Need to understand apa kala. Nang itu official si to understand kosong ni cingga tu. Lasi langsung kacing ibang tu ne. Kisah tu tu. Sampai itu bang foto petang sobang discussion tu bom ni. Itu responsibility tu itu ke. As discipline, ku official si tu. Hal semua sepu. Nanti kali kalang pun debate ada kan kau le. Mature ben tu debate tak. Mature politics itu berfilan pola masuk tu. Lasi official si tu ninje hai awam tu si game lo. Atau dah, bukan jauh tu main dengan tahun dan tidak ada. Constitution of India pun deh. Anu tu every single Indian have the right to vote in India. Puri bukan tu tak. Lasi tu ter by any chance. Yes, the si official si pun itu bersih itu BJP lo pusat itu berapa chip pun itu lah bangke. Lalu yang ini apa tu? Apa sebab ke? Article 14 nali reference ke nam cok si. Artinya 6 schedule ke Indian Constitution is for India. Sebab 6 schedule is only for scheduled tribe. You cannot take Article 14. You cannot compare Article 14 with the 6 schedule. Artinya no nami itu. Wait. Ini tu mah foreigner ke lada ke atap perangkat kali lu. India alu hala non tribal tu si ini tu mah foreigner lu. Lasi Ladakh pensi angdeng ini angdeng sotroksi pensi ili tu komasi election thurji ma komasi voter list nomen doji ma alapen delimitation seats kado kabe anta itu dak pensi silam nang tu dak pensi itu qualification of voting lam itu dak si silam aku 62 teng lasi hala article 14 ke nang liola ke nili kacinia teng bolotante hala ke equal protection of law ben kali bukan nami article 14 itu alam tu equal protection of right juga lasi hala ke reference yang namanya deh langsung pani tak itu lang Islam hala ke 62 orang mereka itu administer si tempo itu administration apawan dulu lagi dan non itu tempo oleh people nah soal panke itu berapa yang belum di tempo hilang mati aron berarti kemana kena peta apa tu mereka aron pasang lah kolada harus sekepas dengan governor naik dan BJP itu pun sedang itu pun sedang semua tahu sih cuma sih harus orang anda ini sudah politik sih mereka they have so the right to implement article paragraph 27 non BJP itu sekarang ni loh modal high court dengan itu modal lo langsung sih masuk apa plus
so kami Wano na po lang la. Wano po lang la. coro no Wano na po lang la. Solam siku. bersama coro no Ala ke 6 mo mo pike chilo. Tonyo sa lamo da. coro no bersama punat alam ni himpan nang kopi si pupo Wano na po lang manoy. Chome ka pulo. Labangso Karbiang Long Conclave kibige lage isi constructive isi resolution wangji mapu. Alang itu makenas kami. Lasi litum labangso conclave ke dobenda isonda ale jongsi long lo betul mission alam lo. Sikame la anchoring benanga ju ison hala nanga tha kape betul lage kososi bangun bolake. Lasi nili ame ka pulo nili ke out of topic jamin tunde nali kopi mana ka ju lasi nampo. Kame la pulo nili tum nili theglo lo bangnis kame out of topic la tum nampo. La bosan meda nili bange. Iya me ahok lam lo. Lasi lo kon bange develop non bange kali kalang da BJP asinang ko esosi lasi lang ruling apa? Arke hai ruling apa sa sosi ko sa ni pulo. Iya me BJP sama non hat jongsi sokra bangali lang. Malum so pe sichok lagi bola ke possible kali lage. Apa kwan ya ajak tibi kape ka sokra tum kachari hotel jongsi ule bultang ne non malum so wet ban sokra lo nan to pensi ulai bole it is not possible. Why is not possible? Jongsi piani hala ऐसे आप प्रोसेस अंदर लेनदेन से पचों नहीं हुआ हम मुझे लगे इसे प्रोसेस अंदर का इसे प्रोसेस आप प्रोसेस अंदर एग्जाम्पल Ate central government yes it is under process state yes it is under process district this analysis is under process entire system. Asal lo State le pida absolute power apa orang yang kami tu betul 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 ini masih tak cari nani tu apam non putok nili adjustment non apa bang ke nili PSLC tu manta ajulo tapi non BJP pansi kami lalu ini sih tak ada itu dulu हम यहाँ डाला claim lo he is claiming that APSRC is the strongest opposition party in Karbiang but it's not true why election because election वाला में किला नाम नहीं करी ना ही तुम क्या elected representative इन्हें तावेलां oh grassroots level में डालो up to council वाले ना तुम elected representative तावेलां Indian constitution वालों में नाम समय total six हम लोग हैं 106 पर total six हम लोग में 10% जो से तुम हाई उन प्रकार के लाज रहते opposition party को देखने मुझे लोग आते हैं लोग हाई उन्हें लाज रहते तुम opposition पूरा ताना तुम चले उन्हें लाग बोलते coro no nani pana poti pontu po nili non topik among kan nili SDC ju thona khan ka jukan tu non nang itipu alap ke phana kenang so la pela ke mission saidisi kaningja lutin phanta nili thek pono no SDC phana nili kali itu gar tu non nampang thek pono la pen la non present situation present picture banti SDC ahutisi intang piklu lapen Karbiang autonomous council ka cari lo lapen jakong ko pisi kenang jima tahala so hot Karbiang alam tum sika cari lo pot jakong nang itu manong situ lo sikame autonomous state la hempre la implementation abang kenang itu hala so hot sikame paphut dut lo la so jo kopi ko so nang itu man bang kopi ne alam de kok tahai raratum non ka jukan tu abang ke mate raratum anding alam abang ke lahen lo SDC atau apa ke non pahai tu si kami pahai jongjong pati malah tum jakong lo nggak apa si kami lah tum klaim tek tek lo kasih nanti apa lah SDC pan pahai pen autonomous state bah ini tum hempre ke longji poke ningka cete jong train pit lo asal apa kan ni komisi popo siapa nani theo puluh misi nama lo nak pahai lo di tumhan kali non pakai ningka cete jong train pit lo ning nangka cete non pakai ke pop lo bukan sini gitu ani nangka cete kali mana tu asal nang ilaso apa kan lampak lah itu komisi popo nanti Mani jete pusik puno mani jete pusik puno. Ninji tin si puno pilo itu kom hek lo. Ninji tin tu kom hek lo lade lo. Aku ni tu kam chicken puna ko orang nama ko ras budi cik mobilize ko ko ak puna ko. Lagi puno pati lagi la puno ke. Ran puno ke. Tani jete tin lo ko baru. Ini PCC puno 90,000 lo pule. LDC dah tu parti pena baik ko. BJP tu pena strong. Pena remedy ko tu mah. Tilo na yata maturity diro. Lalu hame SDC ke claim tangke majok na bena. Majok asal tame laga PHLC ke lagi cetan mesti jok polo. BJP Kongres itu benar kapipan asap sotek pun mereka mela. SDC asal mereka ai mereka mela. Ala kan cici macam ma. Ala seorang mana jok. Who are us? You bring something for us? For the people of
neli non arti kan tu mapin lo lapang nangi tipu bang kecok laki nangi side pen bang kecok lo sita me rada tu mapan ke neli ke arju lo neli ke arju ya bang penak lo ke rada tu alam te kupina la salam te ke pangrum ke enta neli arju lo rada tu ke bang pada ini kecek lo ke masih neli sita arju lo nangi pan arju bang ke nangi asap so kamar thata mate ke than tapak lo asap so ke cek ke jadu ko kupia forma protan te SDC tu council kacari long hut la hempre van dikte dat mate MOU nang tum cetak lo mati la so ajok nang tum hala so hut claim dikte dat rapor non le pahai sita la tum ke van dikte lo claim dikte lo pusira la tum tipu kasi kupisi nang puji ma pusi neli pamo nang karju nang lipat boleh boleh nang isi neli ke ente nang neli la nang neli pulo kupisi pu pala so tak nang yang itu isi claim apa itu making ko ba kuma itu example sida lo isi apa mo tipu seperti apa lo tu mujuko non PSLC no PSLC MP election patselo MLA election patselo MEC election patselo 3 elections ayo non tujuan yang tu forma ko MLA election can you guarantee that PSLC ayo BJP na rempo tujuan 28 hotel la MEC election usu pala ayo ay tujuan 28 PSLC 12 years ko so ayo pa BJP na sama talo BJP na mamlo kada BJP Congress itu thana mamlo it's very true and it's a crystal clear that BJP and Congress will bring nothing for us therefore latin ki chuti ke it's a clear when me si chuko po ke yes the situ me tirani dalo Congress में सरकार क्या बताओ सर BJP से क्या BJP hala bolo ke some example share do ma mata tha amajo ko puno roam for another 30-40 years Choro Medino la sobra nang ko pile pujuma ele tungge jonghele lam ning jesita democracy tengke aphusi ke kaune tungge election result pensi ASC da lewa to reject atima rara to mahur si was IPL for the last 15 years 15 years ahur pilo hempre pana jesong lo sita MOU lo se compromise lo hala so ke ancai na autonomous state une dasi MOU lo si surrender lo jukok lo surrender ke autonomous state lagi hang gali be lo so kali autonomous state to SDC autonomous state pilo kali jadi nang pan did you respect nang lose me so MOU pakai keeping in view of the sole government of central government of India, Assam and the tribal leaders. Nah tu harus kuisong jatuh nanti pun ini. Ayat PPK, ini tu ke reorganization nanti pun. Benang angke reorganization bukan tu mata ke ASC reorganize terus pusi mata. Reorganization amini ke nama tu political definition nama political science. Nah lagi law sekali lalu. Reorganization ke state reorganization pote. Pada reorganization ke pote. Pantri pernah ni lah berapa? Curo lo. Nang lipan kaneng je apor pipon je sita mele tung kapatik apor teng pen tipik lo lasi isi APSLC apan karju kantung tu alam the dak keto kondo tulang raratum dak langdam lo nang social media long jong si election kerlo plotang te APSLC si dak Karbenglong Autonomous Council ta charipo MP ta APSLC si haipo CM ta APSLC si haipo dak social media long bangke active pic son si penang thek ponong lo comments box long lanang litum lang sitame copy opportunity litum MSC in long nata chepa haidun thek the dat lo nang li copy si pu pala so puthak lake litum chini rigging apot bithung along lang nam nang bithung along ke theng ke chok pensi BJP tum kam claim get there laga proof do video clip santa do polling agent man ke sap hong ke waranda do de la sopolo pen massive rigging la tumke massive rigging men si ke claim la tumke la pen la an si ke there lo voice record anda do nang tuma pan ration card ang thanji nang tuma pan hemso nang pipe ason mane ki duk ke la kachini ne arat tum pan la tum man ke threatening lok pen si kam claim Lasi, netum arlo pen birta kelong ke netum sit kre si hai pusin tum birta kelong ke dam tang utam.
Sit crazy nang litum hai pusi beta kelong. Beta kelong. Inte kupia porsi hai hedat lo pubang si la kupi porsi nang litum hai hedat lo. La La- BJP atum kupine bidikang lim ke ker lo pusi nang liki puji puma. kalam Kupi lo ke ker la tum. la tum ke claim ke la som lo la returning officer phanda me ching kidam derti la pen ki thi ke jang la pen hala at halloween atuma mange vote jok tamune pola tuma men jok derti nonson singhason approve la ke evidence ado massive ranking pen athema neli ki pupa ki putolam kali Chorolo. BJP tumke ICU lo Chorolo. dolon non ICU lo Jitan bea ke hai nang li kupi sipu pola sa puthak nang li pan akoi nang kar nang li tuma pan akoi nang kar bok puthak. BJP tum ke ICU long do de lang non mata non ta ing tang kring lang BJP tum ke next ke APSLCC bang bepo APSLC tum se ICU long do non mat APSLC tum se ICU long do bom continue ne tuma ni alang li phan li isi thak ing tum alang li phan ka julo engkor hin pen people se social media long mang ing tang kring le people se election mang ha he de lo pul alang li only bithung example se bichot tang le tum bithung long se election thul chot man de nang li tum Kado ka Nali betalo. tum bithung long se Ranking election lo thul ke chot claim. de belak lam Ranking tang nang ke li tum along ka prek hai ma along ka prek dai he pul dang de nang li tum hala da Punja, bithung long punja example long lalo. be Ranking bithung lo. long example ben si hala all kar biang long da bat tang plai bulake chok che la bang ke Chorolo. Last Chorolo. minute. Ranking ben. Lasi BJP tungke non putang tangkring lang anpa dai sialam ni dang liban pachini kal tumang la pulo opposition la tum ke dam tang samai tum theklong je hola voting machine pen le pi busta me sima isi problem paklang la ke machine pina ka joni sirem dalo ha ballot paper pen le hai BJP tum ha busta na dakta angko problems vidun tu ande ko pen lo election patu puka nali tum utha ko pen lo ande ki ha ande ki hai lo lage machine men patu da hai po ki haji pulutang te la pen ballot paper pen le election patu da haji pulu da hai pola bang Adat pen Chorolo, dale chorolo. ke ther ke ham. da hai ne la puta hai ne mas Tuliram rong ha ke threatening pen lok si ke ther ke ham lagi. Lasin nang le only bithong example ki pibang lapen kaprek all kar biang loma 26 26 se salong elong da he nang Vote litum ke joglong le elong da he Adis. nang litum Governor lasin bithong Phanlo elo. example el tot ken nang litum chokche elong da he nang Governor litum phana pialu. Chorolo. Nili Remson bea ke hai pan kar jukang tung nang li pan sapor non pipon po. Akar jualam te bangke lamat lo. APSLC atum la social media long lang pulotang te la tum active pic. La penalang li tum si social media long ke APSLC si hai dong lo sitame ne ethe lang pudun itung lang da malom so jinili kala comments along la pena press conference le do ba ruling party to me sonbak le kala social media long teklang same comments ke hoklam comments ke APSLC tum se khaino comments ke om same BJP tum ke khaino comments penang binu pipek BJP tum Chorolo, Kopi mat chorolo, kipi ke nang chorolo. sot la se pichot nang li BJP pan tum nang li pan apor pitu Long recap jordet. Long recap jordet. Remson be pan sinon li apor ki piji. La APSLC atum apor thak nang li kopi si pupo. Social media long ke active pic lo sitame elong nat MSC ta chepa hai thek thedet la kopi apot lo nang li kopi si pupo. Nang li tuma panta por pipon po. To nang li besang ho nang li la so apothak kopi la pupo. social media long active piglo amase constituency si de chipai thide kupang elaga polisi dia polo loke social media lo kan langan yang bang paro po mudi jong sinang li amen hini ki thom amen chit kap account fake account men pure ra kali ligalang lang tok kap re jo lage sikon jilo polo ke lage hailo loke lan bet ki ladak bag 500 bang paro si le bang suri si bak yo ngai te mela alet tok jo tok kap re no kali ligalang lang amen chit krong ra no amen da kali hini ki thom fake amen dore ra jong lo hala ka thang lamilo social media ke important kinang sot sabe polisi bidat polo arong dam didat polo arong dam didat polo Chorola. oh Neli nona bangke dak na kasi tong dun ke te kiting atum nang litum ko PCR juing tungji la pini la bangsa putak neli apor pipon lo microphone punat tipi jepan choning rilo inut pen inut tihek pen isia question se julong chatji la pen tihek pen direct question hello kecengsi nili jongjung pen masih arju po limo pen dadak pu hindam masih lak pik sita min nili arju bengi tasilas nili karju ibang ke jasme bang ke paragraph 2 sapara 7 alam si arju po lapen kela jasme electoral rule mate ki cia sopan voting than lap nang ji berbang seputak si arju lapen bang seputak bang ke non BJP government tu bang ke ingthan thedet lo langsi alang tuman ke arju det po lasi non ke claim ji atum aning ki hang atum kal si atum si jasemet non labang so campaign bang ke claim lo
lasi nili karju ji po bang ke la puson hello bisar lam nang tum council cari lo nang tum high debt lo election ta high debt lo lasi nang tum election high debt pen pustami claim ji purutang te ke dam nang ji ke governor lo angke governor ta kachar juyi abang ke council of ministers mate chief minister sabhan sikar juji lasi chief minister bang ke la bang ke mantri ta kroi phelo lasi nang tu council cari det pusita me nang tum ko son we claim po lasi thalang isi tu thalang lasi nang tum labang su ke claim dia me thang council of minister ke pa do jia phan hemprek hang hetet ko pie posin nang tum hemprek bang hang hetet si halabang si pang tang thurong lo abang sir hemprek hang he punane meeting long ni tum kaning je duma hem ave kadi ave bu athe six schedule athak si autonomous state tum long onji lage clear nahi la itum constitution ing chap nahi athe ma autonomy itum ja kong ke long chenge council pe si tum ja kong ke long la pen mo pen nang li nang kar ju ke la lo high det pusita me governor long si dam nang ji ante government of india governor phan ko pila mek pajang phan si ke pangni mante why alapen nomor hini bang ke lahen lo mane constitution beyond the constitution le tum ke hang kali constitution arlo ke do tang pasi tum ke hang po governor people of claim ke de ji definitely kroi vek ji ago governor kroi ke pulot ne high court dolang supreme court dolang definitely lage tum unji ining binang ni labang ke choro lo laso komale karju kang tum do theklang protang te Direct to the question to Nili Arjun po. My name is George Timung and I'm a big fan of APHLC. I'm a big fan of APHLC. Okay. Oh, Nili APHLC nining dokpik, Nili men ke George Timung. Arjun ka, question ma Arjun ka. Arjun ka. APHLC tumphan aning to ka join ni. Nili tum ke ahok lo, yes englong po ke ang bonglong personally hedi lang pini rally pini dam hutan itu cipi dundut nali tum eyewitness da doi bon ahok nili tum un an thek an nili tum cerap dundut sitame don't you feel la pen PHLC fan and I'm here to make pass se patonang de ho sitame nali tum join ne nali tum along inu di muni da join ne nali tum asap so minus ho is on feel fame because wait sir wait sorry sir nili lam thing si ning jelang it is the organizational matter nali tum han arnam here to me pas se padona sitame nali tum han in si na chuni na than ba chini tum kak tung la pulo inu lam muni da join ne nali tum pinang an nali tum han aning na oi do kok tilu ni gedareng ni jai akide kursing timung pomenta sar ningori ahok nali tumhan ini tum ningang dokpik nak cerap dun bom sar tu ahok na lapen nili tumarong ta FPHLC ning dok aning keto ani FPHLC ban ke jok tum do nili ge bitung solo de ahok lu side pen hai ke jok tum do choro lo timo ne dareng khandang lu sitame he nali tum lasi la sulam putak bang ge la riho pune laso akursing puphan ajoine nang litum something like pene negative impact ba nang litum phan pene kaluk son feel fame nang litum kali I'm asking to your representative to lapang so puthak lamboi ki pidoni panchoni dilo itum kematha bangke thangta atheno ke thekdam long le non mat ke ta party long ke kapra party long ta do lason ke nili thekdam long teng ke athema metha party protect ye phan ke BJP dum da kali da kalang bom lo kente ne kali da kalang bom lo ke bapu court e besang hota me che protect ye phan ke non ta ekdom do bom lang bom lo ke sta me award ke 16000 plus me lo puta yo laso joksi nangli tum ta alang ni tum ke claim ason thak si ke play nangli lampen sinili nang karju tum ke play ke kali sta me hala kisiman adi bed along lam ke counter nang kok mati di LIC party phan ke la se counter long bang ke positive negative ke dolo la bang ke chok non ente
lapunat la rada na tupen batai si karju ponji pana por pipon lop ki hek direct question kachuning rila por jum pick loili tumalong direct question Jadi kartu kena satu baik aku tanggi STC pan kalau tidak kong itu hut pot kita perlu lihat lam atau no pilih ke bank ke pan diek tha nangli pan explanation pan ke nangli tum representation dak dolo nangli hin pan ke question dop lo tangte arjuik noi ko just question tante do dak nangli tum ame pudoi kok lo ke ake hai dia diek tha nangli pan do like check okay dia pilih berapa pen telah nanti dia loro na lagi aping dengan ini expression atau yang kong tu kami tujuh polam lah oke dok lo ni Chelsea pun sih alam lah lo pilih tu STC pun Chelsea pun he long di long pa cerai bo kan akan tu kita itu cek siapa pun akan cek siapa lo lasi nili nolong kan nolong isu look isu dak ke Meghalaya so karbin long arak karbin long de ha nangke perji for subcommittee la tumpang formel kaso for subcommittee karbin long along le ki ponji phan gen ekor ni ko ani bangke atumpang formel ahok lo ne chupai lo ne pepar lo ngaklang alam pa ahok lo ki pe hala so por hut yes isi tumke batai ke song lo harna dulo lakana dia kau an ke cini lo rat ke cini lo laso porhut special si atum ajir po itu bani arjulo di pot nang tum 98,000 mendep do arat tu pot nang tum Meghalaya so pan board long di pi putat nang thao so bang itu no putat la so kala la tum nang kita lo di pan personally kalau ujoi singkro han di pas tenong sitong lo week Meghalaya dam central committee tu pitong ko cingki ne cingli maksudnya lalang kali deh nitu morong korte nonta palang unang central committee pu kala dipson bel han atul hala bang than bang ke hada bang ke tribal atum awus tu o khasi tum garu tumita itu ke pu tribal awus lo ngat por si dipula along leo si Meghalaya kan si kidet pulong te hada bang amri konstitusi to bidat po cintong konstitusi to bidat po first ke longle pura si puta pila long be pan puto citong sulon le pora tum claim pledet Meghalaya dam ju Meghalaya dam ek silong dam la si wata reply belang kasa nili karjuang tum bangke hal so Meghalaya dam bangke por lo nang tum acu yor si suyor amdat ma karbi long le don ta protest ahedat ke me worai pak dia hedat ke kapatha bangke longri long patan kacurai kacoro lo hal so pan to kopila pu pona le la so putat haladak Meghalaya ke dam bangke alang lipen ISU wan hedi coyordiat pusita ka coyordam uphan kali sita kaike aning kan same border issue dolote ka thenga che chok dokti communal conflict bangke 0% nei hodake nil to make mang bang number 1 lapen number 2 ke nil tum APHLC ben puloke boundary demarcation ke 1951 ateng pen si government of India ateng pen la so teng sini tume long nang pu lalo ni tum ke lapen border de le long le kali ile tum Karbiang heart of the city tum di phulong langnam nang ibe ke chisi keng sang so seng chodelo bonte plung lam nang po ne tuma ke mange dak heart of the city tu border anda me ne tum encroachers mane plung nang po lage lalo to choro lo la so rata hin panel to lage SDC tuman ke false allegation lage jok chi lage la so putak non la bangso il tum chingwa ruling komane ka chu lo atenge la ruling atum se claim nahi ho those who are sitting in the council ne tum ke oppose dun lo la tum ke lam the sida pipe BJP atum ke 1951 ateng ben la tum se council lo kang ni lo hala ko lam ju lang ma mane le reply pinai ma reply ping ti hek pen BJP han ise question aprang sinili reply ki pikang tung hedi alang li tum am he da ke hai mane timung sa ho George timung ke hai alang li APSL sialong inu da join ne asap so civil no da klason kali ma pu alang li bang reply pitek theong la nili tum jang ko akoi pi athema phala ri ho bune bine nang li tu la kan li tu long tu la alang li tum along ka chok chia chok la ni dole neta dole son pir bode alang li tu among ka che tol te ke chengalo 1 minute APSL silong ke already ka che tol te ke chengalo
Lasi alang litum kace tonte kace papin je phan bit la nili tum sang ko akoi na bitu. Lasi la ke riho ke na litum ma problem. Lasi la ke la na litum jaba 1 minute, Lili tum na akoi na pinang ne la ke. Okay, 1 minute. Ni apor Choro lo, channel choro 1 lo. minute, 1 minute, 1 Choro minute. lo. 1 minute. Angko dolang ke pinang. 1 minute. Pita chok lama. Lasi. Ni tum dong along de leke to kali alang tum. Kapre lam dolang nili jong silang bo tunai ngulete. Alang tum along Don't da take tu. apor jumpi ka kya? 1 minute. Dia chang lo. 2 second. Alang tum long da tu. Siksidul bote asto chingchi the nahi po misinterpretation. De. Chok labang kya ini tom. Awas article 2000 po bang Basic da ka explain di ma punali tum chini pam. Article 2000 po da tu MLA Kali bang hu. chok lo. Non ladak ili tom atepi. Akenang sot alam Alang le dam litum de basic chisak. ka explain di ma punali tum chini ni det polo la. Asto chingchi the po da tu kan de. Chok lo. Dak ili tom labang Aju. chok level lo. Aju chingchi the da tu. Dak ili tom riho Lapen longri longpat ka cherai kop ke BJP to metene ne. Laso ka teni ne joksi under the leadership of Dr. Tuliram Rohasar. Eviction na batai claim lo. Duduk kulu dia son. Khanbo station son. Langka jan lo son long stame BJP government ke do la. Ake hai Dr. Tuliram Rohasar leadership pensi. Ni tum cherai kom bom lo. Eviction to bom lo. Lasin also say eviction ni claim bom melang. Choro lo. Tum government to pen. Ili tom dak asoka ching thi the la pen riho lama bang ke ington kok na. La sinon nang lihin pen le arju poning na. Nile direct apu BJP klembang formasi nile aju po. BJP tung chingpur piglo develop piglo posi. Adu kabe amai along kena amai ni posi tang lo. Lasi halang su akachingpur wan ma tabang salam nile aju po. Ini tung na ke alam pena posi anu tin dah lagi mana ni hainangi kolam kali. Ahok alam cini bang se kini nili alali phan kajuang tung lah lo. Bang pacinigang tung bang lah lo. Development abang alang itu ektom karbengong cingpur piglo posi pulo. Ilu tum yung census lang pulo lang te. 1951 aningkan a census hu. Ilu tum akhe 100 angbong pen, han pharo angbong pen. 96% itum inglong akhe karbengong do. Lapen 4% na bangke leke non tribal. Sita 2011 a census hu ke ilu tum inglong akhe der bangke 55% galo. Lapen hala non tribal 4% tumbang ke non ke 45% to koklo lapen recent 2021 a census record labang ke a news first card yang live no kilo labang ke tum car bia tum der bang ke non ke phan pharoang bong pen phan thongke rasir ke dante la development lo ma 100% ang bong pen car bia tum non ke 39% galo la development lo ma Number 1 question. Number 2 bang. Easy question hai. Only 2 question. Okay. Next question. Alam aku cingtul olo ko selang tum pulo kidam tang ahut lutum theglong prong dilai alo. Dilai rong pim tam alo. Delong kabi pena job inur asar bura asupi isu. Tuai kinam tam jip kidam hut delong pen cingtul patil jang. Halat development lama. Sita mudi kidam hut 400 crore ka khorja tangka ke do. La development lama ne pardita. Hala development pu alam nang karjuji pu pen ha keteng 1951 anikan pen kipo dam lapan manga sab so jikeng ke delo athema hala population alam nang lerong mati kasi population percentage alam hai ke nang dak bang ke hala development pen ji tonti det pu development alam se alang le nang karjuji pu mati development alam ta amet keteng si pen ni than lo development ke council kachari long BJP tumbe non hela lapen India independence long lok pen api koma a government se ladak kiong lo koma political party se dak India long kechari kiong lo mat dak karbeng long termas council long boleh punon koma a party tum se kechari kiong lo protang ne kapre political party tum lasi whole hai a problems a joine BJP bhanang karwak pubangela titonte jati do Choro lo. Alang li alam the lam klar pipot. angko isialam BJP pen non head jong se kirulang boy fit pusitame development ke kapre ka political party ke cari tang tume nang compare dun masine Choro lo. La kepa jutsi karju kangtung komane tolang putang te kepa jutsi aparman. Apo. Chok poma. Apo tolang mah. Apor tolang putih charjutun po abi lo Charji. ang kumading lo. Maya hem folding lo. Apor tolang gede. Tihik pen. Tiek charjut. Lama arju cok. Lama arju tu ni pelotang dia non ko masih cari po ma tu masih arju nang po. Ala kapek tum charju der kelaga dia. Velo athema
cari bom tum si pami ko pengen te penoi po lasi non cari bom tum han nile karjui bang la hello itum make hai tu lam long hang pan si minority morcha tuma mai long hang likan ti pon teng tu tang te ha konani ate si pangpar lo nani UK long tanon Indian origin sinon ke prime minister lo tang ha Mauritius uta Bihari sinon ke parichu lo tang ho laso si pangpar da laso pangpar da bangla pusol lo karbiang long ar luta bang joga munili dak bang ta dak sepahen puta jog lo si em le mam ta jog lo pusang di puta lasi si situ lo gen na hok ta bang ke jke bia men ing thani kun ho tok ti pusilang di pu lasi nili puji pu bang ke tok ang avi pulutang te itum atet le vir tet sa jak phong nang poma hala basin le karjui pu lasi edet kacerai kom ji phana bang ke kunan si tok lo pu te ai nang elo lake ri te ai nang elo edet kacerai kom ji phan ke kibir jang ring theklong lo purutang te kacerai kom nang po te non pasti aku chon bang non lasi non itu ma kisung ko pilon te non a kisung alama bang la hello non itum a development ke nangi puke ason do ulo sita hala hai abar sai kelong ko matlo komol jin son 4 crore sa contract se kelong hala komol jen ke apu apikong dake nak cesong dun loma ma komal de lake lasi nili kudaim bu bangke asona mungban umar habang phan hoda et ke le belu do ana sonda ime thang phan nang po lasi hala tuliran no hang ke hai kan ji banga so men ke tak ing than nang lu lutang te lake muen lo percentage banga nang kampong ko lake mo an si tum hat 10% bet an lo ma tum kakang ton pokente laso koin na sigatu nang li chơi lo karju bang nan sing ton ikok po nang li kopi si po Dr. Tuliram Rohansar stamel an ami thanga khai phan kaching hon he set alidar kali donatum Dr. Tuliram Rohansar an le ke matha thek the alidar kali Dr. Tuliram Rohansar itu man karbia khai jogwan nangji reng ber nangji buka matha kai ke alangli ke matha do lase alangli ani ke matha long pati tonun mate nali tum same kachini dun sia ke mela bangke lase Tuliram Rohansar non to bomo sila ke emek reng lon thek long lo hola pu bang nang che raya dim same puthot eviction guri de ti laki ko bipolon de lage khai kaching hon nang thek la bangke lase la puson khai kaching hon nang thek kito abang pu lake Dr. Tuliram Rohansar lake alangli phan mo ni de alji ke pune lake lamding ro cholo karbi thon eviction ke ande kaching hon lo ma ada ke karbi thon nang litum ke leli silan nang pachini lang nang dhaman hola ta dudu kuluni long eviction dupam hot bang APSLC tongge eviction nang ne putum lo tumonge eviction nang le eviction ki koi ke tumke APSLC lo ilitum dak kichutia question to dudu kuluni long eviction choro lo APSLC ilitum ke pat chutiang deng to lo apor topic lo ilitum apor ki thika teng pen ekdom tihek pen direct question tihek pen se arjun nang ji atema apor velo ke me kam te welcome nang ji majok party pisame itu mah government pen ke me kam bang nang chirai thibade mil tum eviction claim lo nge kadu welcome lo even SSC political party no welcome lo tum ta ate people APSLC tum welcome le tira tum people se oppose long da dak cholo la se khai ka ting holang thek lo ma la kan da APSLC tum se khai ka ting holang thek de hola dudu koloni eviction lo ma tum la tum people se oppose long welcome nang bola solam mang ke choro eklo besang ho Question to BJP. Thihepen. BJP phan karjuji lalo. Paragraph 20 along Constitution along kopi sige tok lo paragraph 20 long nang lino naman nang thak itha. Lahai aku son nang karjupen kaprek lake dake exam kali ke lake. Halak. Lake exam kali lake. Chok. Let me reply. Nang li pueno. Let me reply. Kopi man nang li punang so reply nili nang bipo. Topik nang lipan ani nang lipan karju nang ji kopi aku son nang jupa men nang hola nili nang thak po. Nang litum nang thak tek dedek. Paragraph 26 schedule to the Constitution of India. Paragraph 20 ke tribal area. To choro nang question kali nang ponte. Gaw man to son sa chini der pati pilon nang arjun halang. Nang litum aro dalam chini de. Aro dalam chini de. Nang litum dalam chini de. Pati tu bruno. Nang litum aro dalam chini de. Sita men nang li dong se aku son bina. Choro lo
Chorai ka. Ketek bang nali Ni ketek chorai ka. already. Question. He knows the Gaon answer. Panchayat No at more Tempe. question. No more question. No more question, please. Dia cho anh lo aporto akapre kani akole tum bol hang thunai. Non ke pat jut si. Ke pat jut si nile tuma question tolang ladak. Non nili kar jukang tung dak. Malam so alam bang arju dunik tha. Dak APSLC la pen BJP pan tihek pen. Ili tum ka kang ton nang pot manang litum kon si kapat cima. Ili tum lan sila so program bang ke litum successful. Atema apor alam to. Little bit to the point lok lo na pi don. Lasi tihek pen dak MLA election ahut den arong along Amit Sabang lo. Lapen MP election 2019 ahut dongka mukam Kheroni along Rajnath Singh bang lo. Campaign apa? Halaso hut lamcha ke pitekang ke BJP a government jong si form lo plotang te hempre ka fan resolution and ponpo pusi kipu. Lapen nona pitu 2021 loring thepia long Prime Minister Narendra Modi ame thangwang plut lo sita me haladak hempre kalam the isita ningje tekang kedet rara tum haladak kitun ke lam the sibak ningje tekang jimapo hasiadak lam the sita ningje jedet lapen hala bangsa me pialong open pen la attack cepak lang dak pen Bharatiya Janata Party tum hemprek nang pivek nang ji karbia tum akemang ke hemprek hindo pun ningje tun heklong ledet pusira tum nangli tumapan akoy kipi kopi si pupo nangli Hala areli long masih tok tan lo. Unity, peace and development pu areli long masih tok tan lo. Take it's not a political rally. Political rally kali lage. Political rally belote hala dak vi posining jikang kedet la kapre kalam. Sampai hala dak ATP long sido unity, peace and development rally. La se hala dak bansi kadu ejini lo lake election campaign phanle made political le phanle prime minister ke dak nang kahumri kali la bangke. kali chorolo nangli kipu abangke hala dak ATP abangke hemprek kali deta posi hadak pinpur dunde datlo la pen prime minister ningje tikang ke datlo kusipulo nang dikipu bangke ahok loma ahok kalima kala BJP atum nasi neli nangli phanang kar jua tu bangke la lo nangli phanang kar jua bangke prime minister jo asomson jong si karbiang long ke bang hujong si litu makar iya ke mangle hang dunde plote comment lo ke hang dun po la so lamang ke BJP तुमसे हेम्प्रेक आंहेडेड हेम्प्रेक अनिंग आंहे पु आलामे कालिपिन लो अथेमा आमे तानिली पुलो BJP पार्टी लोंग आ मीटिंग लोंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग लोंग मसे था dak resolution adopt lo ya BJP पार्टी ता article 244 ए अतन माज स्टेट बांगलिल तुम ता नांगजी पुसी resolution dak adopt lo लासन था BJP पेन केचारी आ पार्टी dak काउंसिल लोंग ता BJP सरकार से दलो लासी under the leadership of Dr. Tuliram Nohangsar sitame hala dak resolution hala dak session long si resolution kyo do lasi BJP pen ke hemprek ani hemprek hang he bolame akuison se lo dak hemprek hang he pu bangkali Prime Minister Narendra Modi ke bang hut kopia pasi hemprek hang dunde den mahala sona hut ke bang ber la sona opportunity ke avelo pusipulo sitame nangli arjuriat sitame nangli lam clark ke lam chotpo hala ke peace and development lapan si release report lasi hang dunde telo choklo neli APSLC pan kijutsi la ke kijutsi lo kangton po APSLC pan neli karju kangtung lada olah alam the dupik lasi alang litu malam larat la neli dak putu po neli APSLC pan kijutsi aparman si arju po engton kok po chokji neli arju po nang litu mapan all party non apar Bharatiya Janata Party atum dak opposition a party ang bong pen kang tang nai komatma kopima palam the nilipudam de sitame ke ong dong arat abang non apor abang ke APSLC apan ningka che the nang ke pat bom abang ke thek ponlong bom lo na sinang lipan nili karjuji abang ke sitame lapuson apora hut lapuson apora hut APSLC long sitame non ke kache thakji angring nangklang etlo pusi ke ong dong arat atum kipu kopia pot polotante kopia pot si dak APSLC ka chathakji ang dangle rok polotante radatum dak neli amen sung dak po nanglitum dak radatum isi kamang humate kachini kangtung dokoklo all party hills leaders conference central committee pen ladak nanglitum spokesperson ladak nanglitum angwong ladak social media long penang ang ladak nanglitum kachitonte alam the keklang dolo asi
laso apu thak nang li ko pisi pupo Central Committee non itum dovet lang kache thake alam abe lage clear lo lapen lake hala third party tum ali na cho endunjia phansi lake pache thang athema non APHLC tang bom lo ing tang bom lo non latuman ke la pupile johai dekhe lo pojok si miss propagate lage bang dak thap alam bidak lage central ke tum dovet lang Salam reply pinai manelin pen. pitame lake ni tum ahem ये तो पार्टी के ने तुम्हें चिनी लो नागली बीजेपी को समझ चिनी बो Alang litum kasi tonte ajok la nilitum si blame game la son se pathulo mati alang libangge. Kaprek tum third party atum pulam lamati. Tala mai kali lage latum kasi tonte veg bola bangge. Alang litum ang bang kasi tonte veg bola bangge. नेले तो nili leki pukale. 100% तो वेक Nili leki pukale lage ake ai. Nang litum a president. Nang litum president jai kathara sar nang litum han nang litum spokesperson against the pulo. Lapen corrupted alam dala dak siklang lo. Lasi lagi nili tu malam hanil tu apa kau nani lagi nali tu apa problem lah bangke. Ta kacau tol dek lang lo. Lapen, kalau akeh angkong di kathar alam ta nili le kaling cekali lagi. Akeh nali tu presiden. Akeh jai kathar asang hosi nali la salam itu. आपो के आसुफान के par एजी के ओदोलो लगे ओपिने पोलोते चोक चेते ने तुम से पकें को Ahok pet ke karbeng longo so latum han hisab ena hala. Ate ma presiden am thang masih corruption alam kaling je. Hola account ne along kaprek account long si tangka ke tam tho. Lapen nili tu long tangka nang lele bulhai ka buda. Lasi lahai alam jong si langdam bul tangka lage. Out of topic kali ate mana li tum blame game third party si ni tuman nang ke patika kalang bori moti lage kali lage nali tumang bong la bang. ए पेन भी तो choro pik lo laso apu thak dak SDC youth from ami pu nang li pujima silong alualam ini tu jipong dupok central committee tum kado we jipong dupok ke ni asis di siu pe langam lo ko te ni jihok are naing tani karbi khani matha nang li tu men batai kado we chingki nang gora peta karbi khai de SF li phole to noy legal party doan minus BJP minus Congress minus PML itum dora pet theki mene mornisi laso phano kore nang tum pakeng lo ye hala thik hala se saison tikyo bene pina lam do kok tai mene social media lo bang third party tu wali nang choy tum pai mene nang li tum bong pakeng lo ya to bisena ko nang tum ta khai pansi matha ni tum ta khai pansi matha sami tum nani kachi tonti dolo lacking mut dui ako nang tum matha ne nang tum vote nang kam lo yam lo masi SDC tum ta nang thri du lik podo to pan mathari ako SDC tum nani tum ta video report hala di tum ta SDC tum ta kijura posi tum ta trailer som dekli nang somali thai pansi matha nangli tu hem jong si penap di Christmas dolo pore SDC long kita Christmas dolo penap jong si June do pore nangli tum long kam do June dolo choro hala si ke matha nahi tu bake lasi ne ke nangli tum long si bong sai ta ne ke nini na ro de na tu cha pakeng ro chi kado we do petang ko khadi choro pik lo hala bang si choro pik lo kepa jutsi nangli panap malom support nang pik lo ate manangli long sia koi ke bang lo asi nangli hin kepa jutsi parma nangli lam klar ping tung lang ma thik pen lake opposition party तुम के कपड़े रूलिंग तुम के अलाम लो सदा में नॉन लगदम ना नेले तुम 26 constituencies में था कैंडिडेट प्लेस ला नॉन एससीसी के बिल्कुल लोग दावे वो कजान constituency लोग दावे सुरु बोथार लोग दानिल कैंडिडेट के प्लेस ले दो सदा में ने तुम एपीएचएलसी के we stand for scheduled tribe ने तुम्हारा जा फिर लापेन ने तुम चेसोंग बमजी लापेन लो तेंग पर ने तुम क्लेम बेजी लापेन नेक्स्ट के ने तुमसे काउंसिल दा बांग बेक पो एमपी एमएलए दा ने तुमसे बांग बेक 100% choro lo tante ilitum next nilitum conclave isi dak pinila bangso karbenglong conclave 2022 la keching si la keching sia parman pon lo la pen ingdeng hinia parman nilitum prapjin pen un pelotang tela so cek lo anpong aman nilitum dak regional political party atum pen nilitum conclave isi hang thuji hala hot bangke dak regional political party han si hang ponchot poputor la so apu thagle tum cheng bai ponang la pen ponat Bharatiya Janata Party la BJYM pen ame phusita me tang nang sitong dono asi kepa juchi ang deng situlo ile tum puthot lason conclave dotuji isi kepa jursi chogiglo next ile tum conclave ako hang thoik po regional political party tum phan asi kepa jutsi ne lika choro kang tunga bangke
nilitum prabjin pen pusi nilipupo dak apor alam do lasi nilitum hangvek po lasi jengbai na aki mesenapan sitame non nilikipu kangtung abangke BJY MMA pu alangli Jitan Beke hai lapen PSLC Law Secretary alangli Samson Teron lapen SDC Youth Front along amepu alangli Premson Be Thank you. alangli tum kei lapen longri ajoini alangli tum raptari asong pen si alangli tum kace parisim pen si kei ajoini kace song bong bang bok lo ilitum owe kimi tum ilitum property lo kusi ilitum unang po ilitum sitame ke bang japor hot labang kolo si akimi ake chok ma ke ilitum kacing bai padopon bom nangji la sinang litum side suryang bong pen bisanat karbi live ahin penang litum apan ka chuphateng penang litum nang stong don take ke lake karbia ke pan sinang litum RD ka chipik lo manpeng nilitum apan tanang kipilo kusi che matha pon lo la si pini ningwe bang ke labangso conclave mate labangso youth in politics po topik pen kacing bai bang ke inton pon kok po sitame nang litum ang bong dak arja prong pen handshake check hand dak kasi piji han chuning rilo la pen photo isi ke neki pan sitame chuning rilo